hi thi along alam ki aputhak circuit house along arsigjit kachingwai Karbi Students Association Hamran Regional Committee atum pen mithang asai hematheng no long kachesong asai kideng pon West Karbi Anglong along aron repen sang tigipur ington tilang Karbi Anglong live Karbi prime time birtang ton pen arjuponik tha Pini thereponi phai truck mate bhom kurani Dipo Circuit House along anerlo porpai hinia por District Administration pen pater PC Karbi Anglong alo song kedo anatum pen chingrum si soluk sodak atomon ke pajap long le deji aphanpura Peace Committee kachingwai pedopon Kedam tang thereponi phai player ni kang sampor phai truck rachiti mapor Dipo lang ok jora hitia long inut case e claim bang sukur singing hi aphan Nazirul Islam pu lang ok jora bang pu nopak pen keteng kheng du da jok Karbi Anglong ang kang pia long tami hur chodu da sonsi nang dolo Laso pen Dipo long suluk sodak atomon ki japlong le deji aphanpura District Administration atum pen pater pipon si hampang asong kedo anatuma phan pangrum si arsigjit pen kachingki kachingwai pedopon lo Kachingwai lamthe Karbi Anglong di sinirola phangchopi pen pherangke atuma phan ge pachini ke kedam tangani Karbi Students Association klambang sukur singing hi aphan Nazirul Islam pu lang okki jor bang pu no pak pen teng kheng dutlo Laso jok Nazirul Islam aphan raikom saikhi atum pen nep ingnang ponsi Dipo Police Station along an lamhoi pe bon ponlo lamhoi ke pa bon pon laki PS case number 18/25 under section 296/118 to 109 BNS alam hoisi pa bon pon si hem kangsam beng pon lo pusi DC pen pachini pon Lapen arenga hu ke sonanga bangphu sukur singing hi aphan Guwahati Medical College ICU along selang pon bom lo lapen non amat ke me pon bom ang theksi birta long pon pusi pachini pon thu Lapen Dipo hithi along kulat ke do an lang ok ke jora kulat pen akaprek abang an ke pinna pen ingpu ponang poputa pachini pon thu Lapen hampanga song pen akimang trading license ingthan etnangji po alam thebang ke Karbi Anglong Autonomous Council Taxation asai kama tumpensi sai dengpon poputa pachini pontu Emergency bhabe ami peace committee karone ami hokolo dol সংগঠন Karbi Anglongot jiman ase Women Justice Forum ke ase aru amar Bengali Samaj tar pisot amar Muslim Mosjid Committee President aru logote amar jiman khini dol সংগঠন youth wing from APSLC gute tekhat hokle ahise aji participate korise ami aji main karon to hoise aji meeting peace committee meeting mul uddesho hoise je amar 14 tarikhe amar Dipo mas bazar jitu ghotona ghoti goise around 7 o'clock rati hei ghotonat amar Karbi lora ejon sukur singh inhik amar Nazirul Islam boli loratu tekhate mas bikri kore tekhate dare aghat korar karone immediately hei asamik Nazirul Islamok etu koraito kora hoise aru tekhator against Dipo police station not PS case number 18/25 under section 296/118 within bracket 109 BNS under tekhatok already jail hazard preron kora hoise aru amar sukur singh inhi tekhatok further better medical treatment or karone Guwahati Medical College loi potwa hoise etia bortoman tekhat hustho boli amak principal medical college amak janaise aru keidin man lagibo tekhat hustho hoy ahiboloi aru ami hokole prarthana korisu je tekhat honkole hustho hoy ahok aru aji jitu hanti committee hokole mot binimoy korise je hanti hobo lage hanti amar Karbi Anglongot bortai rakhibo lage aru proত্যেককে jimankhini সংগঠনে আজি ইয়াত participate korise tekhatkole koise je hanti nohole amar Karbi Anglong amar progoti aru development khetroto hempar hobo he karone hanti bortai rakhar karone hokolwe
মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ডিফু বজাৰ বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ মাছ বজাৰ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল টেক্সেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতসকলে থ্ৰু টেক্সেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এইকেইদিন চলাব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় তেখেতসকলে ৰাইজক জনাব আৰু মাছ বজাৰটো তেখেতসকলে যিটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ শ্ৰী দিলীপ দাৰাং তেখেতে নিজে উপস্থিত আছে আৰু বাদবাকী যিখিনি ইছ্যুজ আছে তেখেতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটিৰ লগত টেক আপ কৰিব বুলি তেখেতে আজি মত পোষণ কৰিছে বাদবাকী দোকান খোলা থাকিব খালি যিখিনি মাছ বজাৰ এইটো বন্ধ থাকিব আৰু তেখেতসকলে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব এটাই উদ্দেশ্য কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যিখিনি অৰ্ডাৰ মোৰ হাতত আহি পৰিছে সেই তেখেতসকলৰ পৰা যিখিনি অৰ্ডাৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে তাত লিখা আছে যে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Inut Karbi Students Association Klembang Phu Sukur Singing Hia Phan Lang Ok Abe Par Klembang Nazirul Islam no Pak Penareng Huke Paso Putak Nazirul Islam Aphan Sodak Akang Sai Pivek Nang Chipura Dongka Mukamarong So Pialong Kedo Karbi Students Association Metang Sai Hemalong Kedam Tang Tereponi Paikre Porni Pen Ni Paikre Trok Mati Pini An Sidame Kachesong Padopon Bomlang Karbi Students Association asong atum pen bangso kachisong asai kiding pona mailong KSC Hamran Regional Committee Maipu Prosanto ingti pen kidanglok claim raperatum anpen chitong si sukur singing hia phan arenga hu ke paso anparta apran karmo ji bukabor I Nazirul Islam aphan sodaka kangsai pinang ji pusi bangso kachisong pona sai kiding pon along ningji pon renti anchota kalilang inglong aso kalidet atum Hong Pen Wangsi Ladakh Ilitum Along Rialong Aron Repen Nangki Dotum Anaphan Sitame Tharle et Nang Poputa Karbi Students Association Asong Pen Kehang Padopon Tangte Karbi Students Association Hamran Regional Committee Maipu Prosanto Ingti Pen Perangke Atuma Phan Kachipachini Pon Alam The Arju Sinang Dotame Dum Difu Aichi Lang Octador De Lang Ogadukan Along Pen Alam Ki Wangsi Iniltum kaching hon inut Karbi Lochar lia sonok be Difu Regional Committee long Klembang Phu Sukur Singing Hia Phan inut lang ok soyor chot Mia Munitsi no pak pen alang phan Deng Kheng lo alang phan ahiring tang rak an amek padun asila bangso alam ki nilitum non antame mekri kreng kreng patowe ajo ni mena masi hala bangso adim nilitame keng pak chibidun long ve hala dak Patumia sonson ke hokpet holier ni pu wrong pensi banganing wrong chipi wrong pensi bangan lira lon chipi sitan tum karbia khai tum karbia nokbe bang avia phik busi khlada palang bi plet ase ansinil tum chute gamlo nasi ni tum karbilo charlie song pen ningdup pik ta penili tum strongly condemn lo la so incident aphan la pena bangke nilitum karbia khai Karbia ham phang atuma bangke ning kiding abisi pik tema sita piniar niya bangke ining kiding tame ni tum jutang no ining ki pungsi ang tum partang no lasi nilitum karbilo charlia song laan si ining pung lo je kache song bangke air ing tangrat ang deng tam juta thek athi nilitum thek long lo ke dam tangar ni pendali tum thek long lo je komat ne karbia phan Avia phik pabu po justice ke hang jojo pena behire nok ta komat ne adai ave pira Karbi phan komat ne muslim komat ne bihari tum thu ak po justice bu hang jojo po jut kok la pu song si tum thek long nasi athip pia bangke la lo alang li tum ajak kong dak na ke hak jakya sahos nang do bom tang lo lason pelotang ke kewang jiar ni ke bangko anamuni ra phan lo ne arenga hu pa suji apran karmuji Karbi Lochar lia song la pen Karbi ham hang tum Karbi ran tum bangke la justice buke hang chot song sinil tum je thek long chot ji Dongka Mukam pen Wiki B Karbi Anglong live Aron pen sangti ki phur arni wang la pen overloading pen sangti harlong ke pon chimit me pin na hut anta forest atum ke thek dun long le chikrong det
West Karbi Anglong district arlo Southern Range Keroni ke parlo Kopili Aroyalong mining aronalo chok chepin pen arniwang sangti Roy Inghupon bomlo Karbi Anglong Autonomous Council atoy ating Kroy Krisi sangtia mesin pen san longle pusitami san bomlo JCB pen arniwang sangti ke pho towar along dampar kedam kewang towar chepek un isserlo dampar along sangti kar thang overloading pen kepon ongke towar anta hinolaplo sit ame Keroni Southern Range atum ame ke jangason si ame ga thingno le poning hupon bomta thekdun long le chekrong den lapen ranger bidut pol rong hang abangke pherangki atuma phan anta chini nisi idukun pusi arjurong lalo pulote alangli ko anlo duty kachiklem abang phul nangli tom mathai ghortha lapu hai hui sangti harlong amaholder atum amina minasi kethek arleng chekrong lap khangjang lasi labangso puthak West Karbi Anglong District Congress Committee Senior Spokesperson Abarim EM Rensing Bay Ahin Pen Akoy Pipon Bali syndicate jitu hoi ase etu hosake symptomy bikoy karon ইয়াত jitu Bali কোনো মানে লাইসেন্স কোনো পারমিট কোনো হেৰি নোহোৱাকে অবাদে এটো যেটো লুণ্ঠন চলাই আছে এটো চিন্তনীয় বিষয় আৰু কেৱল বালি বুলে নহয় মই বালিৰ লগতে আৰু কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছো মানে কাৰ্বি আংলঙৰ সম্পত্তি যিমানখিনি লুটিবলগীয়া আছে গোটেইখিনি লুটিলে এটা কাৰ্বি আংলঙত যি 30-35টা বিভাগ আছে মই তাৰ পৰা আহিছো প্ৰথমতে বালিলৈকে আহিম কিন্তু প্ৰথম কথাটো হ'ল এই যে 30-35টা বিভাগত যে কোটি কোটি টকাৰ যেটো বাজেট হয় এই বাজেটৰ ধনবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে আবণ্টন হয় প্ৰত্যেক বছৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰিলিজ কৰে এই টকাবিলাক কিন্তু কলৈ যায় এটো কোনো ক'ব নোৱাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত বিষয়াসকলে কেৱল দৰমহা লৈয়ে গোটেই টকাবিলাক শেষ কৰে নে কি কৰে আমি নাজানো কাৰণ পিডব্লিউডি ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলিয়ে কওক ইৰিগেশ্যন বুলিয়ে কওক এগ্ৰিকালচাৰ বুলিয়ে কওক সেৰিকালচাৰ ফৰেষ্ট যত যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বছৰে বাজেটত ধাৰ্য কৰা এই গোটেই টকাবিলাক চুৰ কৰিলে চুৰ কৰাৰ বুলি এই কথাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে যোৱা 5-6টা বছৰ ধৰি যিখিনি মানুহে ঠিকা ঠিকলি কৰি আছে এই ঠিকা ঠিকলি কৰি থকা মানুহখিনিয়ে কোনো আজিলৈকে বিল পেমেণ্ট পোৱা নাই সেইটো এটা কথা বিল পেমেণ্ট পোৱা নাই গোটেই লুণ্ঠন কৰিলেই 30টা বিভাগৰ যিখিনি টকা পইচা সেই গোটেইখিনি লুটি খালেই আনকি আমি যেটো জানো আমি জনামতে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক কেৱল দৰমহা আৰু সাইনবোৰ্ডৰ ওপৰত চলি আছে বিষয়াসকলে দৰমহা পাই আছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো দেখুৱাবলৈ সাইনবোৰ্ডটো দেখুৱাই আছে তাৰ বাহিৰেতো একো নাই গোটেইবিলাকটো লুণ্ঠন কৰিলে এই গোটেই 30-35টা বিভাগৰ ওপৰত যেটো লুণ্ঠন চললে এই লুণ্ঠন চলোৱাৰ উপৰি যেতিয়া সেইখিনি তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত নোহোৱা বুলি যেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিলে যে কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো প্ৰাকৃতিক যেটো সম্পদ কেৱল বালি বুলি নহয় বালি পাথৰ কাঠ এই গোটেইবিলাক তেওঁলোকে তেনেধৰণে লুণ্ঠন কৰিছে আনকি কয়লা চুনশিল এইবিলাকো লৈছে কেৱল বালি বুলি নহয় কাৰণ আমি জনাত এইটো মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো কি নতুন নিয়ম ওলাইছে আমি নাজানো এইটো মানে সাংঘাতিক বিচিত্ৰময় এটা বিষয় যে কেৱল ফৰেষ্ট বিভাগত গৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰয়েলটি জমা কৰিলে মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ গছও কাটি লৈ যাব পাৰে এনে ধৰণৰ এটা প্ৰচাৰ চলি আছে বা তেনেধৰণে ঘটনাবিলাক চলি আছে গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ বালি কেৱল নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ বালিৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ পাথৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি কাৰ্বি আংলঙৰ শিল আনকি এনেকুৱা পৰ্যন্ত কিছুমান মাজে মাজে এইটো ঘটনা ঘটি গৈছে যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা যিবিলাক এলেকা য'ত পিকনিক মানুহে মনাবলৈ সমগ্ৰ অসমৰ পৰা আহে এই ককা বা এই অঞ্চললৈ সেই পিকনিক স্পটৰ যিখিনি বালি যিখিনি পাথৰ সেইবিলাকে তেওঁলোকে খনন আৰম্ভ কৰিছে গতিকে লুণ্ঠনৰ কোনো হেৰি বাট ৰখা নাই লাপেন প্ৰবজিন পেন সাংটি আৰলং কাংহু ইনটনাংজি পুসি নিংজেপন Keroni pen mohanteron Karbi Anglong live
Karbi Anglong Territorial Social Security Association Thihek pen Kasa Bokajan LA Committee atumahin pen inut mumchaya khai ilitum Karbi lo Charlie has songalong claim bang a court a panuk back pen kiteng khenga puthak pherang kya mai ke phapon Karbi Anglong hempi dipholong kedamtang thereponi phai krepiar ni kang sam por phai trokra chitim apor malom diphu lang okijor hi thialong alam kia puthak ningduk ningkipung chapaklang ponsi pherangkya mai phapon lo bangso pherangkya mai ke phapon along katsa bokajan LAMI phu busoningti Financial Secretary Robinson Teron Administrative Secretary Anilson Rong pilapen katsa long claim rapet akorti atum chetong dunsi sodak pen pinrempon ni tum ma hin bagi dum dang tung bang la lo le tum mithang long ria long tame tum mit kai ke tame tum ok chikom rom sikaduna pipon ma potam te le tum da dipu along masi non la bang so kotuna ke le tum long klang lo atumi an kan sama ko latai itum public amuni la puta kale tum song ke klama bang pu phan alang li phan si nupak pen chorwang la puson si tum phek long lo la si la bang so bang pu ki chor bega mia bang phu phan patuwe por police tum law and order municipal ding ponlong lo pusi tum beta long lo sitame nili tum bang ke lapu son jer ke thap thot chop pen ni tum ke ning sam se tum ka sa phang som pa ne sinili tum jasmene tum kinangji bani tum justice kinangi ke la lo ni tum alang ni phan immediately alang li phan bang ke nili tum ahin patame condemn lo Bokajan penanantirang Karbi Anglong Live Pastor Friday starting mungpen Theological Bible College along BTH lapen MDiv ke Charlie Mason pen petangsi Pastor apu ke long pen Independent Church of India Hamren Amondolia phanong me ke wanajok arnawa phan akiru pisi karcho ajai mek dengpon Alangliphan puthot Arunachal mati Itanagar along missionary field kilang ponji aphan arpuki pia puthak arname hirjumi ke hang pedopi Independent Church of India Thihek pen ICI Hamren rongsopi ambinong along kedamtang parokreser kebra trokner kebra hini pen kikima monduli along doning kora hini dolo lasong bong pen inut a odadur mesen ket hekire kang sam kachingki me kiduk kela kaphan kang hon kang jinso kedo bangphu Friday Star Timung pen Churachandpur Manipur Silmet Bible College along BTH lapen MDiv ke Charlie patangsi therepo chikloni phaisir kep surihini raing kora pho Churachandpur Manipur Robert Jubilee Memorial Chapel along aron choklim pen pastor aman apeng kipiji aphan ordain ponlo Pinpur me Hamren rongsopi Bowa langso along kedo Friday Star Timung alanglike Kalitang Mursing Timung pen Kalitang Gilbon Teronpi asopolo Friday Star Timung achor sangpi Juli ronghang pi henlo ICI amondoli kaora kalana kachepaduk pik ahemtun pensi ningkan ke thom Bachelor of Theology mate BTH Charlie Dunlo lapen puthot ningkan hini Masters of Diploma in Theology mate MD ke Charlie patangsi Pastor Apu Long Dunlo Alangliphan Hamren ICI Local Church Committee pen ningka chet he ateng kapechun pithek ajok pini methang amondoli agirja hema thing nolong ningkarong kache hokpen karcho amai biponsi hirjumi ke hangpen kaching hon Asimbon Karbia pohola pen Karbia jamborong chipidon rinti Pini Hamren ICI Local Church Committee amaipu Darsing tiso Kongchon bang Khorsing be Church Elder mate Monduli akisar Longsing be Evangelist CM Longki Tokbi in charge Jilang Sopen ke Chenglok Monduri arat kedo anpen karchoja mek dingsi ningarong mekri pen arnamaphan akiro pipon si ingsam jin pen mai pachikak pon
Pastor Friday Star Timung lapen alang lichor Julie rong hangpia tumaphan Prabjin pen Arunachal mate Itanagara long Mission Field ke claim ponji aphan arpu ke piating ke claim dam ji aphan hamren rong sopi araraphan chepadi tekang Helovingle do dam sita Arnam Kardom pen kachira pon verji aphan kachuningri pedotekang Di Mondoli ke Independent Church of India Chihekpen ke ICI pulo headquarter ke Manipur Churachandpur sido Ladakh ke Assam Mission Field pulo si Assam Mission Field along pen training kidun ke nilitum bang hinido la nilipendun raperahut bang hinita nilitum apan ordain lo ka ordainer ni ke kedamtang thang aceklu ni phai sirket surini reng korapho Surachandpur silmat along lapen pini non latsi Ladakh nangli Karbi Anglong live di kerangkia ke hai nangli ke wang pen la hai abirta nang kahumri pon nili nangli pan churu parpik lo nili pan non ordained dead pen ke Ladakh amar nang piklem fit fedaji nili pan Itanagar Arunachal Mission Field along si nang keton Ningkan ko na ba? Aningkan na bang ke hot he ni. Itulah. Nilitum Independent Church of India aron na bang Master of Divinity ki unatum si Pastor Lem nangji pulo la si nili BTH Bachelor of Theology undet pen Master of Divinity MD CP tulo tum hanagita pon arnam tegena arnam pansuru parpilo lapen arnam nakadom pi lapilangka lapen missionary kadu kabitum panta pansuru parpilo lapen pinang di panda pansuru parpilo nang di tumpan Karbi Anglong life of pinang diapot ningarong lapen gachuru lam tigel halo laan arnam tum panang japon no militum din teke lapuson arnam tum panang rinjibol tigel po sita arnam tum panang room prinsip ni tumaan atuan hidunno lapen akang tu kita bom jipan arnam kodompi ngkardom pinji pasi ni kadobe handa chuning rilo lapen pini hamrena sorpan hamrena montu di paning ngarong par piglo lason apo jai mega program kithi kapot alang li tu montu di kejatum lapen montu di member tuan handa chu par piglo lasini li pini nilining kihang kithan kang tung jala hello nilitum Independent Church of India Assam Mission Field angkang nilitum 1986 ang bongpen nilitum Karbi tumta alang litum long birta ki may kapasit hang along nilitum ta chirap dun bom si nilitum wang bom lo evangelist akapre kapre nilitum claim dun bom ben si arna makang hona kang jin so penajok pining 2025 paningkan anke nilitum phana kang jin so theglong lo nilitum makaching hon Friday Star Timong alang lipan pastor ar kupen badlo la sila bangso ar puke badahut nilitum thangnata alang litum aphan kipi kachihok dunjia son kipi dunjia son thangta vesita ninga klong la pen ning karong pen ajok si alang litum aphan ninga rong lam hodailo la si alang li anso se la pusona thak Karbi Anglong mate an sihil angkang Assam Mission Field angkang arlo anso se misen pen arna makam iklem bom thegi aphan si alang lipaning hidunlo la sinilitum aphan ta la pusona thak akija nang japon thu bom ja phan sinilitum taning kilo nilitum ningkan tharu kriser kebra thokner kebra hini pen da Karbi Anglong ICI admission atum nang kapulsar ching pen pining ningkan surinjara ningkan korapho ningkan ang bangke ilitum Assam Mission Field long Karbi Anglong pen ilitum pastor kilong ching itu ma pastor Friday Star Timung aso kilong opportunity tum kachihok la pening karong pen sialang pan itu karchu ajai next itu tum so akan dek itu di polo pirnya him pen langdam lo putang pe itu Karbi Anglong Karbi ya pastor le long son ke besini tum mat halo pusto boy kit tame arna makam iklem apot ayok si arnam kunan makipon pan arnam kunat sika terek pon malaki ni tum tak hang gunun apot sialang litum mekun me pen alang tumapan Itanagar bati Arunachal arong supi along selang tum hanadak posting dampo
la selang tum ada kido unang gong sita alang tum tame okpan ni pun perang tum kido ketak tegi pan ke ini tum pan kapiok bang tum arnam Yesus Kristo alang tum along ahuzume pido dunona Hamren Ben Daniel Hi Karbi Anglong Live. Tang te pini Karbi Prime Time abirta ke lapuan si kang ton paniklo.